Welkom by Klein TV. Vandag gaan ons leer tel van 1 tot 5. Is jy reg? 1. Hier is 1 rooi appel. 1 2 2 wit balle. 2 3 blou karre. 3 4 pers ballonne. 4 5 groen paddas. 5 Kom ons tel saam. 1 2 3 4 5 Wel gedaan. Tot volgende keer. Totsiens.